breaking news nongeye kubasuhuza nshuti yakundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana amakuru n'ibiganiro bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Turaje kugira ngo tubone amakuru agiye atandukanye no kuvugwa mu mikino, by'umwihariko tuye kwa twibanda muri equipe y'ingabo z'igihugu, ni equipe y'Apr Football Club, ni equipe ya nyamukandagira mu kibuga kikaza imitutu. Ndakubwira yuko ubu ngubu tuzanye breaking news na makuru masha, ni transfer gose ije hakiri kare, ni transfer ije hakiri kare kubera ko barabizi neza yuko mu kwa gatandatu isoko ry'igura n'igurisha rizaba rikomeye cyane, rizaba rihenze kandi amakipe yose aba ari hano hanze aba arimo gushaka abakinyi bakomeye cyane. Ubwo rero ikipe ya Aprfc Football Club isoje affaire hakiri kare, ibiganiro bimaze kuba birangira bigera kure, hamwe n'uyu mukinyi tuye kubahereza ukomeye cyane w'umugande ukiri muto unakina muri equipe nationale y'abagande, ugomba kuba aza gusimbura mwene wabo ukina muri no kipe ya Football Club. Tuyakuba tuhereza iyi breaking news, ni transfer nyine ikomeye cyane twe twayigarutseho mu minsi yashize, abantu benshi bagiye kugenda bayivugaho mu bihe bigiye bitandukanye, ariko tuyibazaniye iri furu imeze neza, ntuze kuba wakikorera none umukinyi Wigihanyaswa. Ikipe ya Aprfc Football Club imaze kuba yakumvikana nayo, bakaba bamaze gukora imbanziriza amasezerano, kubera ko ibiganiro byamaze kuba bigenda neza. Abashaka kugira ngo mu kwa gatandatu azaze asinya muri equipe ya Aprfc Football Club, bashaka kufunga details zose muri no kipe ya nyamukandagira, kubera ko turaza kuba tukubwira impamvu waje guhitamo gukisinyisha uyu musore muri rusange. Reka tukubwire ko rero wadukurikira kugira ngo ubane natwe muri transfer imeze neza cyane, byoshe imeze neza cyane, ugomba kuba wakurikira nk'umukunzi wa nyamukandagira. Tugiye kuba tuguhereza profile z'uyu musore ndetse n'uburyo akina, ndetse n'igitumye Aprfc Football Club ihisemo kuzana uyu musore w'umunya-Uganda muri rusange. Reka tukubwire ko rero wakanda subscribe ni mutarayikanda, niwe yo mahitamo meza yo gukomeza kubana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Kanda kuri buto ya subscribe, numara kanda kuri buto ya subscribe, ukande kunzogera, numara kanda kunzogera uraza kubona icyo bita, uzajya ubona icyo bita notification cyangwa se amenyesha, bakumenyesha ko tayari hano kuri Rwanda Media amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye byamaze kuba bihagera, ukwiye kuba wabikurikira. Breaking news nk'izi, update nk'izi zikomeye cyane ziryoshe, ziri gutwika ntandi wazikora kiretse hano kuri Rwanda Media, niho umenyera updates zigiye zitandukanye ziba ziri muri nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Reka tukubwire ko wakanda like no kamanuka muri comment, maze tuganire cyane. Manuka muri comment maze mutubwire uburyo mwakiriye uyu mukinyi, ibiganiro ari muri equipe biri muri equipe Aprfc Football Club hamwe n'uyu mukinyi. Manuka muri comment maze mutubwire ese mu mwakiriye mute uyu mukinyi w'umugande tugiye kuba tuganiraho muri rusange. Niba utarakanda kuri iyo buto ya subscribe, nongere nkwibutsa yuko ari umwanya mwiza ko wayikanda kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Mu gihe ikipe ya Aprfc Football Club irimo kwitegura umukino ifitanye na Vision Football Club kuri uno munsi, breaking news zaje ari nyinshi bavandimwe bakunzi ba Rwanda Media, ndetse mukaba n'abakunzi ba equipe ya Aprfc Football Club. Tuye kuba tubabwira yuko gose niba wifuza kujya muri groupe y'abakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Aprfc Football Club ukabukurikirana Rwanda Media, nakubwira yuko watwandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp, maze iyo nimero ntago uyihamagara, ahubwo utwandikira kuri WhatsApp, maze tukagushira muri groupe y'abakunzi ndetse n'abafana bakunda equipe ya Aprfc Football Club. Ni urubuga rwabashiriweho kugira ngo mujye abariho mujya muganirira, ndetse abariho mugiye kujya mubonera amakuru na update muri rusange byo muri nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Reka twite cyane ntago dushaka gutinda, dushaka kubahereza iyi transfer mu buryo bwihariye, mu buryo bumeze neza bwihariye, mugomba kwiryoherwa iyi transfer. Benshi bakomeje kugenda byumva ari ibihuha, benshi bagenda babyumva bihwihwiswa, ariko uyu mukinyi gose umukinyi wahariya mu gihugu cya Uganda, umukinyi ukina mu kibuga mo hagati, ni nyuma yuko uwo bita Tadjorwanga engineer wo mu gihugu cya Uganda, ikipe ya Aprfc Football Club imanze kumubwira yuko uyu musore bifuza ko gose yakongera amasezerano, kubera ko amasezerano yaragiye kuba yasoza muri rusange muri ikipe ya Aprfc Football Club. Ariko uyu musore nyuma yo kubona yuko atarimo kubona umwanya wo gukina, akabona yuko umutoza Darikonovic atamwishimiye, uyu
ewana wo bita Tadirwanga Engineer wari umaze kugaragaza yuko yari amaze kuzamurwa kuko yari amaze kugenda ahamagagwa muri equipe nationale y'Abagande. Equipe ya Aprfc Football Club rero yafashe umwanzuro kuvuga ngo nimba yanze uyu Tadirwanga Engineer nyuma yo kwanga gukinira equipe ya Aprfc Football Club, nyuma yo kongera amasezerano y'umwaka umwe kuko equipe ya Aprfc Football Club n'amasezerano y'umwaka umwe yari mwifuza kuko ari no kugenda akura muri rusange. Ubwo rero baravuze ati uyu musore afite akwera yuko afite deal hariya muri Libya, gose equipe ya Aprfc Football Club yaravuze ati reka dushake undi musore wamusimbura kandi ubikora neza ukina mu kibuga mo hagati bikagenda neza cyane. Impamvu equipe ya Aprfc Football Club yabikoze gutya igahitamo kuba yazana undi musore mu kibuga mo hagati kuko izi neza yuko igiye gutakaza Tadirwanga Engineer, izi neza yuko ba Frodouari ishobora kubarekura. Izi neza ko abakinnyi b'Abanyarwanda bakina mu kibuga mo hagati igomba kuba yasigarana ifiteho gahunda ari abakinnyi babiri gusa, ari umukinnyi Ruboneka Bosco we kumwongera amasezerano biri likely yuko agomba guhita yongera n'uwo bita Ramazani ayakira mu kibuga mo hagati, ariko iyo akiri ushaka kumukinisha neza amukinisha kuri nimero 10. Ubwo baravuga ati mu gihe Tadirwanga Engineer yagenda turi gutegura kwinjira mu rushanwa nyafrika kugira ngo tutazagogwa n'isoko, tutazinjira ku bintu by'isoko ry'igura n'igurisha hanze mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo tugumane abakinnyi dufite, twubake ikipe imeze neza. Reka twumvikane n'uyu mukinnyi hakiri kare maze dukore imbanziriza amasezerano mu kwezi kwa gatandatu mercato ifunguwe, tuzabe twasinyana n'uyu mukinnyi amasezerano tugiye kuba tubahereza uno mukinnyi profile ze bikomeye cyane. Ubwo rero ikipe ya Aprfc Football Club nibwo yahisemo kumvikana n'uyu musore wariya muri Uganda. Gose uyu musore witwa amazina muyandika ahantu Ronald Sisekiganda, yitwa ni umunya-Uganda Ronaldo, shaka wasoma Ronald cyangwa se Ronaldo Sekiganda, yitwa Sekiganda Ronaldo. Ikipe ya Aprfc Football Club iri mu biganiro bya nyuma byo gusinyisha uyu munya-Uganda Ronald Sekiganda. Sobanukirwa neza ibiganiro bigeze ku ntera mu gusimbura mwene wabo uzaba uri gusoza amasezerano muri Gitinyiro. Uyu mukinnyi ukina hagati mu kibuga w'imyaka 22 gose, uyu mukinnyi w'umunya-Uganda ukina hagati mu kibuga aherutse gukinira Uganda Cranes mu gihe cy'amajonjora. Urumva ni umukinnyi utangiye gukinira ikipe nationale y'Abagande akiri muto, cy'amajonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Azwi ku kabyiniriro ka Ngoro Kante muremure, Ngoro Kante muremure kubera uburyo bwe bwo gukina. Uyu musore w'imyaka 22 ukina muri equipe nationale y'Abagande Sekiganda azava muri Villa Sport, muri Villa Sport muri Kamena 2025, hanyuma yinjire muri Aprfc Football Club shampiyona irangiye muri rusange. Ni umusore rero ubona yuko afite igihagararo gose, umusore ubona wumutse w'ikakama, ubona yuko equipe ya Aprfc Football Club ni deal ikoze hakiri kare. Ubona yuko yabaye na kapiteni, rimwe na rimwe yambara kapiteni igitambaro cy'ubukapiteni muri Villa. Ubona yuko rero uyu musore unakina ikipe nationale y'Abagande, ubona yuko ari umusore w'ikakama wumutse. Ubona yuko equipe ya Aprfc Football Club itangiye gukora itangiye gusoza utuntu twayo yitonze. Mbabwira yuko equipe ya Aprfc Football Club niramuka imuzanye n'Abagande batatu baraba muri equipe ya Aprfc Football Club, kubera yuko aziranye cyane n'uwo bita gose Hakimu Kiwanuka, kuko Hakimu Kiwanuka yakinaga muri ikipe ya Villa Sport Club yariya mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero na fair equipe ya Aprfc Football Club ikoze hakiri kare, ni ibiganiro biri kugera ku musozo, ni ibiganiro ubona yuko bisa nkaho byarangiye umusore
nawe afite ifemba ryo kuza muri equipe ya Football Club kubera yumvishe amafaranga abasore bakiwanuka ndetse n'aba Denis Wamedi bahembwa. Urumva yuko rero ni umusore nawe ushaka kuba yaza muri equipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ubwo rero ni affaire equipe ya Football Club itangiye gukora kiri kare. Turaza mu kiganiro kindi turi buze kuba turaza kwa ikiganiro cya chairman equipe ya Football Club uburyo yabomoye abo muri Rayon Sport avuga yuko atabatinya habe na gato. Turaza kuba tugaruka kuri byinshi yaje kubatangaza mu kiganiro yagiranye na BNB FM Kigali. Turaza kuba tuakotinga tubahereze bimwe mu by'ingenzi uyu chairman w'ikipe ya Football Club yatangaje ndetse n'imyanya bagiye kwa bongera muri equipe ya APR Football Club. Ntucikanwe rero n'ibiganiro byinshi bikomeza gutambuka no ku Rwanda Media biba bigaruka kuri equipe ya APR Football Club. Mwese twabanye muri kiganiro turashimiye, mukomeze kubana natwe mu buryo bugiye butandukanye kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru nakagaruka, breaking news nakagaruka hano kuri Rwanda Media. Turakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru nakagaruka.